بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم تماشاوان هیجا ایرو پازده مهانی سانه نرینا راست ام دیسار پیش بریونه د شبکه مها رمضان دا براستی ام بر پداوی رمضان تین ناو مها رمضان دا اف برنامه یامه داوی بوی لو رحفتیات پیشته ایدا مها رمضان که وان روژا تماشاوان هیجا سیاستا ترکیه و نقاشن سیاست دا هلبجارتنا پازده چارده مها گلانی اف روجوا ترکیه هری سرکیه سروی مجاره امی چار آلی خبر بدن انشالله جهلکی و نامزتین پارتیا جی ایدی آشکره بون دناف هفتیا چوی دا ایرو نامزت پارتیا هاتن آشکره کرن جعالی لجنه هلبجارتنی ده اوی هفتیا پیش تجی لیسته ایدی داوی قرار سروان هات دایم بریار هات داین اوی بین آشکره کرن امی جی ایرو به دو میوانین خوره لسر هلبجارتنی نقاشند هلبجارتنی دا نامزتین پارتیا سروکمار اردوغان و کلشتاروğlu کیجا نامزت سروکماری زیدتر دنگی خواه به ملت ده سعکرین یا جی ملت زیدتر وعده وان و سیاست وان عجبینه امی سروانا وکی کمگو چارالی امی خبر بدن انشالله میوانی ما به هفته پارێزەر حقوقناس یحیا توران و لێکۆلینەر سەیفەتین گوندوز بەوێ مامۆستا یحیا توران ئامادەیە ئەم خێرهاتن تێ بدن مامۆستا یحیا توران وم خێرهاتن سەیفەتین گوندوز جیبرایمە وێ گاوێکەدن ئەو ژیر سەر ئەکرانێنمە ئینشاءالله حاضر بە ئەمێ پێرە جی خەبەر بدن هەردوو میێوانێ مێژی سکای پێ بەشداری بەرنامەمە دەبن مامۆستا یحیا توران براستی هلبجارتنا چارده گلانی جبو ترکیه اهمیت که مزن ام بیجن معنی اکته هي لورا 20 سال اقتدار آخ پارتی و به پیشکش سر و کمار اردوغان دمشه هر هلبجارتن کنیزی 13-14 هلبجارتن هنه ده توادا بفرق که مزن بسرکتیه لی اف هلبجارتن جچ عالیه ده جدایه جوی عالیه ده بلکی الهیلا مخالفت لدردور CHP کو خوادانه هفت هشت پارتی امتکارم بیجن حتی هنک پارتی کو آشکره راسترات ندبوی بنوی سیوانی دبنجی پشتگیری ددن ام بیجن کلشتاروğlu جوی هری ده دمام بنیرن به پرایی مخالفتا چپگیرو هنک پارتین وک سعادتی و هنک پارتین عالیه راست کجیرد بیجن تف خدانه کلی که هف لهمبر اردوغان دخوازن وی سروکماری و هلبجارتنی داخینن جوه هلی ده ون هلبجارتنا چارده گلانی چوادن هرن كيف فاتي براستي هلبجارتنا چارده گلانی و هلبجارتنا کی حقی غریب و چه ببه هم ودنابينا اتفاق جمهور اتفاق ملت اوي البجارتن بيكرن براستي تحب نامزدي ديجي هنا فقط بلكي زيدا بلاغ بشتكرياوان وقوتي بلكي تنبي جبر ولو ترناك بيش فقط بلكي بفن سببك ابناكي مثلا بفن سببك البجارتن بمينه توراد دوا يعني بلكي المسألة عولده سدي بينجي ويك زيتر بلكي درنكبه بسبب كي دحب نامزتي ديجي هنا فقط دفي دراده بهتر إلو كي دقيق لهلا جمهور اتفاق جمهور وسروكمار أردوغان قدانها براستي بهتر دبيجين كي ام دردي ملتي بهتر تفكرين السر معنوياتها ملتي بهتر ام دسكنين وام بهتر هم ولاتي خد فكرين وام يعني وك عرف عادتي في ملتي ام بهتر تدبيش جبر بيناجي هدا بارجيل هندري في اتفاقي ده
لیسته مثلا آق پارتی ده کتن به بتکفن به البجارتنی اجبر وینیتی لهلا دنيجي أبانيكي كي قلدور قلجدار ولجي دانها هلا ملي اتفاق ملتي تشتي إيجي مخالف هنا يعني إيلو أم بيجن في 20 سالات هجر برتكي وان هنا هجر بتشي هجر هناك جبو منفعتي هناك جبو ام بيج هناك منفعتي وان يحلال بوني بياخد هناك برسجريكي وان تشي بوني او انا جي هناك دوستاي هناك دجمناي بهر هاوي ايك كتنا عليه اردوغان جي لهلا قلج دار ولو بياخد تا ايك ويناجي نعجب عندنا هنكاجي تو تهانبي محرم انجا بيقولوا بيجن بفي هواي يعني بفي هواي ام درن هالبجارتنا كي فقط براستي تدي ابي قد بي قرار مثلا بيجن كله هناك انسانين جي بلكي هبن فقط ببراني انسان حيا ايرو تشتيك اف مثلا زلزله تشيبو وتشتيك هين تشيد بنجي وتشتيك تين اشكرا كرنجي هناك وعديك حكومتي ددي هناك برسكي كاشار سر دكين يعني ببراني ملت قرارك خدايي وتيك يعني تفكر خد شيء خد قرار خدايي تدي اوي كارايا خو بدكي اوي ناد فكره خد ميجي خد جيوينا تشيكريه بله جهندكاي يعني بلكي او هيك ما قلتن اوي بقرار هندك وانا هندك مانه اما براي انسانا قرار خدانه يعني هناك اكو هي رنجي خو زلال نكرنه هناك انسانا جي دبينه هناك كلو زياده اخولو مثلا الفكره خد اصرار دكين يعني الوكاوي يوان دكار يعني بزحمه جيت نكار وانا يقنع بك يعني انسان هو الوكاوي قال لك حباولو جدان دن الفكره خد يقولوا زياده زخم كرنه وقت ما قلتي هيك جي هناك انسان دبي قالوا هيجي او قرارنا دان قالوا مثلا دبيشي معجبه بدن جغبني بان حرب ونامزه عم بدن باني دني عجباوي تفيداوي تشيب في يعني به هناك انسان يقولوا جي هنا بفي هواي ام درن هل بجارتنا çardiye gulani. بله 29 روما که سیف الدین gündüz جی بشتاری برنامه بو جب خیراتن که سیف الدین خيرا خدای بابا رحمه دی و بابا تبا ان شاء الله خدای جوارازی به دسته کی جان عالی خورته لگور و د 29 روشوندا کو و هرن سرسندوخا نیزی 65 میلیون انسان و دنگی خو کی جان عالی بده رای خو بده کی جان عالی سیاستا کی جان عالی خورته بکرتای يعني براسي ام في بيجن كي هو بس في الربيع عالمي بيشتاي قرته ام حقيقي بيجن معلوم هناك وقتك بيشتاغ دبن امريكا الحمد لله حلاقون هناك بيشتاغ دبن بيدي بيجي حقيقي اوجه حلاق الحمد لله إلو حوجي ام لتهبي بدن فيمي كي بيشتاغ بد ربيع عالمي او تركبه ام نها بالا خدنه كيفاتي يعني هبجاتك نها ور ام تيدانه يعني جيجري فان بارتيكم امي شش ماسيدا بالا خدنه قش وك زلامي اي فرعون وانسر بازي وان خبتن يعني جبو خاطر انسان بخابتن جبو خاطر عقل انسان بليتن فرفن دادكن فر دراوتكن عشان جماعتي يعني امبلا خدنه جدبي وان روك عياركتنيه ندبي عد هجايه بنجحضه انسان رحمت كريه ام حرمتاوي ام كشان بيجن ام درن امريكا جبو خاطر وستار بكفن شي هي دبيجن يعني راستو چپ گروهور چه دبیجن ام دنن بخت دوان دنمایه يعني جد آلی درواج آلی خپاندن آلی هشی انسانا جسیان ببه چش دسته وانته او چشته هاندکن يعني گرک ملتی ما لهم بروان چشته هان هشیار بن يعني اره هلبجارتنکی امی بکن بإذن خودی او هلبجارتن وک سرکماری یا پارتیا دوز آزاد گو امناش حربي ام درن هلبجارتن يعني اري في اليا دبي ام درن هلبجارتن للالي دري تدنري او دبي ام درن حربي حتى ايرو يكي سلوكه هدفي يبري في قلت يعني في هلبجارتن يا امي بستر بكفن ويا جوي برتشتي خراب تشبه
يعني وانا وك ملات دترسينن وقت خاطن ملات شعبيون أو بكرن يعني وقت تريكا جملات بهجينن شوا جهبا ديلوكا خوي يا أما بيجي آجماري ده رشت وجبو خاطر ملات بترسني برتشتا ذكر حتى جانا تسوقا هذا عسكر دمشاندن جبو خاطر ملات بترس بياوان بكرن ام دندرن گر چواد بک عیاری خنابیچه وناجی عینی بتتینیتی خود بری بدچه یعنی یاد به هنه مبصر بخنه نه رای خوب دنبه هنه دنگی خوب دنبه یا جی اوی پرتشتی خراب چه ببه يعني حوجية يعني اف وي برتشتي خراب چه ببنتي چه معنی يعني اف ترسكي ددن ملتي آره يعني أبيا تشتكي دو فكري خود دو باندورا خود كوي بدن مرات تنية أو تشتكي تسوان ده هي شيء كو مرات بتسينن لسر بيت ترسا هان برای ملت بدن خواه يعني يا هنا دنگی خوب بدن ما یا هنا ریا خوب بدن ما یا جو پچه خراب شبه يعني إيرو حوجي أم جدنگی ملت را أم جرايا ملت را أم تاريخ خوب تبينه ما بيجي ملت ويتشتي بريار دايه قرار دايه أم دنگی خوش ناكل ملت بيتشي أم بيوم بكن حوجي أم ويتشتي هم بكن بله چونك إيرو أم دبينن مثلا پر ولاتا تشتكي بزارة جنابه يعني من ربيع عالمي جي قاصده خو حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم نبي يا محمد تو تني هشار كري جي بيفلسطين ملت باندرات تني ام جي قوات ملت انجق ام ملت خو هشار بكن ام دنگي خو ام بدن ملت ام حقيج ملت خو بيجن ام باشي وخرابي بملت خو بدن ناس كرن وظيفه ما ابه اما ايوان وظيفه وان نكج بو خاطر ملت اصلاح ببه نجبو خاطر ملت پیش هره نه او يعني او دبي برا ملت بيا ما بك ام الجور دلي خو ام زاركي خلقي بشين درا بشين تريچيا بشين كولانا بشين حندقه ام زاركي خلقي بدن كشتن لجور دلي خو و ام السر خوينا زاركي خلقي ام سياسه خلق اما بجمله وي فلانجا جي اف زاركي ما هات بشتن فلانجا جي اف تشتان كشتن يعني هم ملتي خلقي ددن كشتن ولتم خوينا زاركي خلقي جي سياسه دارشون بله وقتی که هر دم خوب سر جی خنیادی اوجه ملتی ما لهم برمان کمینا هشارکه هشاربه باش كيكي يحيى ام ج هالبجارتنا سرو كوماريه دست بي بكن چارده گلانه دا و ظرفکی و دو پوسولا به پیشمه امی جعالی کی و سرو کمار بناقینن هلبجیرن رای خو بدنه جعالی کی دجی امی پارلمانتران هلبجیرن امی رای خو بدن یا پارتیا یا ام بیجن نامزده سر بخوا کد کبنه ام اول وها پرسکی بکن ام پروفیل اردوغان و کلشتاروğlu بدن کله کاهف هم پاشوشونا هر دو سروکا یک نزی 20 سال اقتدار ده بالفعل یا سروک وزیرتی یا سروک کماری پروفیل دنجی کلشتاروğlu دسه هلبجارتن ادکه و هلبجارتنا به استانبول دست پیکر دو راحت بو سروک CHP دکه و هلبجارتنا ورحاصل ev her du kesayet, ev her du şahsiyet Sinan Oğan û Muharrem İnce jî hene elbet van jî em dikarin serê xeber bidin. Sinan Oğan nijadperestekî em dizanin çavberdaye rayê ji aliyê ku wê nijadperest bidinê milliyetçî, ırkçî ku em dibêjin lewra serokê partiya wî Zafer, Partiya Zaferê Ümit Özdağ لسر دجمنانتیا خلقی سوری خلقی افغانستان گله کرد سروی سیاست اکتاجو محرم اینجا جی وک لهمبر اردوغان alternatیفک وک کلشتاروğlu و ملت امبیجن تیر نکه و ملت اقنا نکه قانی نبه ملت به از دوم alternatیفی کلشتاروğlu وک و ها خود ده پیش لگور آنکتا لگور کم ناو ملتی دگارنجی و هلبجارتن دناو بینا اردوغان و کلشتاروğlu ده هره ev her du kesayet لبا ملتی چه معنی ifade etkin tene چه معنی؟ كيف فاتي
اردوغان شوش بريده سروكاتيا شارداريا اسطنبولي حتى ايرو وبري ويناج ندر سياسته ديه وجوي يعني بنجهك وي هي ولوي دري خباتك وي واجراءات وي خدمتني وي هني سوي خدمتا خواجي صالح 2002 حتى ايرو ام بيجنت اقتداري ديه وحتى ايرو جي بخدمتي خو باجراءاتي خو وبقاريزما خوني مثلا الدنياي تمام الدنياي بقبول دك حتى يعني قالك انساني مسلماني تمام الدنياي يجي وينا دعجبينن يعني بسني وينا ددن وخوازن تم اول السرب حتى مثلا بيجتك في بجارتنا بيفي هواي يعني دهنبر يعني ناف ملتي دي باجراءات اخرى بخدمات اخرى بيش كتيه وتش يعني خدمتي كريجي دائما يعني ام بيجين لغور يعني حتى ايرو تمام تاريخ تركي دي خدمتي جناها تنكرن وان خدمتنا كريه وتشتيجي سوزا جملتي يرجي دايه يعني بفيناجي مشهور بوي امكان بيناجي بفيجن كي سالا بري 2002 كي سياستي دي يعني راستا سوزا جمرور وعدك جمرور بها تاكرن ملا زاني براس راستا اف وعدا وينيجي يعني تماما افاوي دروبه وندري وينا فالا يولو ملا زاني بو فقط يعني انساني دوست به انساني مخالف به دجمن بشي اردوغان سوزا كي ددي سوزا مثلا فاني تشكير بهتر سوزا اردوغان باورد براستي يعني لولا تشد سوز داي بوتي كازي فلان خدمتي بكم وي خدمتا دلي نري بجي ماي بجي هاتيه وانساني كي بياخذ بوي فكري دانه يعني مصيبات هذه آفات هذه تمامي بفي هوايدي بشيء وعد جوار دابه اوانا تجاري انسان لعردينه هشتن بينا يعني مشهور بوي براستي ام بيجن مسائل انا بريق جيم سلاش دوري جهاتنا انساني مهاجر افاناجي يعني هي بياخذ بوي فكريتانه يعني ويناجي تشاو بوتي امي جوار مثلا بفن هكون مهاجر بلا مجور بالانسان يعني راستا سوزاج عود يقولوا في هواي ولو كيلو هناك اصلا جيج بروان تشيبو نجي جوي سوزا خو نبغرياي اوان انساننا لهولي الميدان نهشتن يعني وان بيقودي مثلا بهيفي ومثلا بهوار نهشتيه الا كي او انسان شوي يعني بهوارا وان بخدمتا وانا كريه الي كاري جوانار كريه اردوغان بفي هواي يعني مشهوره راستي وجهلا دنيتي بيج مثلا افقلج دارو لجي يعني بنجهك بيناتنا يبراستي كيفاتي جبريد هناك برنامج بريجي وبرسي وقوت دي بلكي قالوا ابي دبي بالبجارتني دي بريكي تلي نامزد واشكره بك ابي نامزتي وان اشكره به وهو اشكره وكي بفهم وهو يخرج دارو اللي كيفاتي جبرتشي جبرجي خرج دارو اللي بزوري يعني خوتينه يعني ايجل بشت وينانه آلی کاریا وینا دکن ایج هندرده ایج درفده اونا بزوره يعني وینا ددن قبول کرن به انسانا حتی ام بیجن دبی ساسا ماسا ششبی دجی وینا دجی بزوره يعني خدا قبول کرن هالشغله که ام بیجن ایرو يعني ملت وینا خواست يعني فرق حسوا يعني اردوغان ومثلا خرجدار ولا جيجي افكي مثلا ملت اردوغان دخوازه يعني هندره وی اتفاقی ده جوی به کسکی البر نامزدی رانبوی نگوتی که نامزدی حقیم ایه فقط دهلا دنیده که ام بیجن حتی که نامزد اشکرجی کو قلجدار اونو کسی وی قبول ندکر حتی جرد گوتن که اف نامزدتا نه نامزد کی وی بسر بخینه جبرگ وی بسر نخینه جی گرک قلجدار اونی نبه نامزد يعني با اکرانات مدیا جواکی ده باندکن دگو تجاری که افیا هگ خنجیا متخوازه قنجيا مخالفة خوازه بلا قلجدار اغلي نبي نامزد فقط قلجدار اغلي بزوري خوكر يعني نامزد وايجي انسان يرو د بيش روجي ده اگر اب انسانا مثلا حسب القدر يعني بسرخي نجي ايجي انسان ايجي شي حسنا كنجي يتحقي ويناته كمرات فكرينه وما يعني وقت تابلو كراش مرا فكري جبرتشيه جبر باوري بيناي يعني لورا منفعتها اخواني شخصي ويعني بزوري وكر نامزد يعني چونكي بيش هناك هبون قوتي نامزد بفاني تيجي دا قبول كرن يقل برا بوجي تفد امحا كرن بلا كرن وخو بزوري
كر نامزد وبراستي جي جهلك جي براستي جي آلية إلى أردوغان دجي رباش كت يعني أو بو نامزد يعني نامزد كيدني بايا أفانيك بقرار مابون بلكي مثلا جبر آبوريه جبر هناك مثلا مسألة دنيا بلكي نيتاوان هبو قبدن فاني دنيا جي فقط دويتن قو أبقى لجدار ويدركت ولا فيات تشتك جي درناكب أو فكرة ابطال كلن جارجي بري خدان اردوغان مثلا باشه كيكي سيف الدين ازوي برسيجي جواجي بكم ليز هناك وها بيبه برساجي بكم ام دزانن كو اندامن فتوی یه درواجی و یه هندرجی نها هیویا خو به قلشتاروğlu و گریدانه جعلی PKK ve beyanat denekirin dve ko Kılıçdaroğlu bir serkeve u ev embejin جعلی کی دنجه دوله Avrupa çapemeniya wan ya Türkiye ku hizmet edikin evji piştgiri didin Kılıçdaroğlu da aleyhi Erdoğan'da embejin hinek beyanatan dide heko namzetiya Kılıçdaroğlu aşkere ne bu Meral Akşener ku hevkari hevi siyasetine وها قوت بو ملت وراي ندى كسايتك علوي يعني او بيشي خواستبو لبيش خلشتارولو بقرة حتى دما نامزتياوي كو للسرش مع سا شش آلي هاتا خبردان رابو مع سي تركر ديسا وغريا لي نرازيبونا وي دي سر روي وي ده اشكره بو اوانا توا بملتي و رنگێکی چەوا بدە ناسکردن ji hêla Kılıçdaroğlu yani profîlek çawa li wê di teheyülê milletê de derkeve holê bi rastî beriya meha Remezanê li Urfayê em çûn bû nêvanê yekî rûspîvê de ra em rê wî heştî û çapênc salê heye xalê Mehmet Alagir ما جو خالو وقتي بتشوف بي وقتي إنوني جهبل سريبو تشتي بيدا و تشهبو تشتابو خير خش مقال بك جو كره من أزجيشتم غلط تشك حضارو نثدو تشلو شاشادة جو أز ندا ساليكو جو يعني ذاتي ما هبون جو دفتي هاد ذاتي ما جمع سنت جو تنبرا عسكر صاغ من ملات دنبرا إيش ما بيتنا جو بيابخا جو تن هاد كهمن يجي خالي محمد أراغوس هيستاغل إما جو بقرا ملات شكر جيبي جو ملات جهاد خوش جهاد صاغيد بخابيد خوش جو بر إنسان ما بتشايو خديت كيوان دنفخي و دكتن سابش دمبر رحمت كان يعني جو ما بتشايو خديت بر تشت عجيبي قلت أنا خادم دبر بيجم جو دوقتي خالي ده يعني بكي خالا جسدي بيسبو لبتسيرا جهبي بإيجاد إثبات أنني تسيري بو جسدي ست جو ما بيجيس جو يعني ويجري هات جمع قطن جو 500,000 طن نيسك ميرك بشرط قاشو ويبدأ عسكر ندى عسكر جي جو صال صاد قلبي جو كل جو قش عفن بحري 500,000 طن نيسك جو أبيد بحري يجي قيدة تسمى هي ویج ما گوچه دمی که جهپه لسریه گل ترکیه غلا چه دبه فقیری چه دبه خزانی چه دبه گوانا نزارن دولت یعنی جملت قیمت کن وانا دبه دولت امن ملت جبو مهیه ملت غلامی مهیه ام بجن چه برا ملت بیا ما بکه تشتکی نفکرن وقتی که ام تشکی بجن که ملت اتاز بکه آوات البر دولت رابوی تلیکه حال ملت بهجینن آبی قیده منطقه جهپه ایبه يعني جهب إنسان ماي فقيرة إنسان ماي أناضولي إبي برجيرة إجري حرميرة بي شعبي الوطن ده بي أم دولتن هني بي أم بكم من ما دبت أذكرية دبت آمية شو قصدي أمبارح خدنا جهبة تسري بنيرة كمال كريستالولي بتنجي خو إداوي إدو حظة شبكة خسريقة أبيا مساجك جملتي مرتي قطن شبكة هي قانوني درباستي وهي درباست بياني هي حكمة هي حكمة جوتيرا النبية يعني أمريكا دبي أم لساكو كخله وقتك مزنمة في دفعة أواكر شبكة أني أمريكا شبكة أم أقولك
halbuki îro kes şapka nexistirê xwe ya mesajekî ji miletê me ê Müslüman tê gotin. Em bala xwe didinê alîkariyê ku CHP Özgür Özel ojê wê devê kî vedikî dibe ku em were serî ew kesê ku em ê qirkawan bigirin hinek hene dibe. Wa gotin. Yekî din got goştxwatî cemaat tarîqat hemû gişk em ê qirkawan rakin. Êdin dibe ev çi ye vanê xwece ku mara dibirin em werin em ê wana bi hukmê dînê giştixin ya hebsxanê ya texin xistexanê van dîn bune dibe. Bala xwe bide van insana nêrîna wan al hember me Müslümana tu demîne hatî guhertin. Guhertina wan tineyî. Hewceya milletê me viya baş kêm bike. Yani erê îro ji bo xatirê ku werin serî camêra heta niha berê qewlê nedîtine îro tên dibe em camînê me dikin. Heta Ekrem İmamoğlu digo ez rojê çi pencer dirim xutba camiyê çek wa ecêb gotibû. Ev ya me de nîşandan ku van insana ji xwe jî dînê me dûr ketin van. Ji xwe jî dînê me bêhayîn vana. Yek ya doya yekî din radibe dibe em ê namusa ve biparêzin, namusa ve mahfeza bikin. Halbuki tu li jiyana wî dinerî ji aydê namusê xiranbek tiştekê tune. Yani ew o namus dûrî hebe. Yekî dinê bêbextiya xwe nam daye tê dibe ku ez werim serî dibe pêşeroja we tesê me daye. Em ê we aram bikin, em ê ev lehiya we tesê me daye wirde. Binêrin ê Meral Akşener ew zulma ku di 1979 ku li serê me Müslümana kiriye hê mecbî van nekiriye ama tu dinerî dibe ez ê werim ez ê bibim serok wezîr û ez ê çina bikim. Êcî pêvê dibe jiyanî. Milletê me hewceye li koka xwe li dîroka xwe baş bifikire. Da ku van zulma ji bîr van nekin. Yani van insana ji CHP bigirin heta Meral Akşener heta Bidenê hesî ev zulma ku li bav û karê me kiriye li me lêborî nexwastiye. Negotiye li me tobe me li zulmê li bavê we kiriye. Em ê tazmînata we bidin, em ê cesedê kalkive bînin, em ê mezerî wî eşkere bikin, em ê heq û mafîya bidin kesî çikî wiha negotiye. Min er Kemal Kılıçdaroğlu hat Diyarbekir yani got ez ê mafê Kurda bidim. Belki wiha ecêb got ama tu derî hundirî çikî tune hundirî çikî vala ye. Yek ava got li ser namzeta Kılıçdaroğlu. Binêrê wextê ku namzeta Kılıçdaroğlu ê ala yani نهاد بو خيار كرن نهاد بو ديار كرن علي بابا جان هاد دياربكر جبو تعزيه كي في بيوا عجيب قلت هن ما بكن نامزت يسر جمهوري از خوش في تشتا بكم يعني çavê her yekî birastî lê bû اري Meral Akşener اول بسر Ekrem İmamoğlu جدان پاشا بري خدا منصور Yavaş پاشا گفت مافی رابو چو تلفن ارسان شنکر وتنابي يعني عشان جماعتي في شابو إشي محلي يعني تجدياتا وان تنال أورتي يعني جبو خاطر في ملتي ما ده أبوري ده أولهي ده تندرستي ده يعني تهرا وخاش بو خاطر أف ملتي ما بشوان بلن بك ده دستي وان ده أقلي وان تشتكي تنيه هنكا داوي ده بيف كش بيهان قوتي ده بيبرا أردوغان هرا من تشدكن براكم يعني تعبي وانا نكو ملتما إدارة بكن شعبي وانا كل ملتما قينا ملتما بمشن بله براستی قسمه کی انسانا بلکی جسدی 15-20 گوهرتنه کی دخوازه ایرو اقتصاد کو دتنگاسی کی دایه خریزه کی هیه قسمه کی انسان جوه محقق تأثیر دگرن و دخوازن کو گوهرتنه کی چه یعنی 20 ساله پارتیه که اقتدار سروکمار اردوغان دخوازن جداتیه که یا جی فرقیته که هبه لبری الوی آلی دنیرن کستنه الوی آلی دنیرن کستنه ده ویزیونا هر دو آلیا دا جی دما عملی دنیرن سه چار رو بره پنج شش رو بره روژا کو و بلگیا ویزیونی جالی اردوغان بیت آشکار کردن
بریا کو اردوغان دری سر کرسی خبر بده Kılıçdaroğlu li Çanakkale'ye haber dida. Yani her du namzet çıka bi derdê milletê ji derdê milletê haydarin serveye dixwazim bêjim. Kılıçdaroğlu wa'dê wiha dida milletê li kêlekeka wî em bêjin serokê şaredariya Bajarê Stenbolê Ekrem İmamoğlu li kêleka din jî yê Ankarayê Mansur Yavaş hebû û ji milletê re bi kelecan bi dengekî bilind wiha diqêriya digo rabûn tiriba Süleyman Şah revandin ez werim ser dewletê serokkomariyê win bidir min ez ê tiriba Süleyman Şah bivim cêwî li pişt wî de wa'dekî wiha da digo gatayê girtin gata nexweşxaneya leşkeriyê ez werim ez ê gatayê dîsa vekim teslîmî leşkeriyê bikim yani ez ji xwe re wiha fikirîm gelo namzetekî serokkomariyê ewqa ji derdê milletê dûr îro derên ji 6-5 milyon insana bipirsin em bêjin hişê kîja însan da tiriba Süleyman Şah heye kîja însan wê ji te re behsa gatayê bike derdekî wiha heye ji bo me Kılıçdaroğlu wiha ji derdê milletê dûr li aliyê din Serokkomar Erdoğan ew belgeya xwe vîzyonê aşkere kir yani ji her aliya ve hate ecbandin erê hinek kêmasî hene di îdarê da hinek xeletî çêbûne lêbelê millet vêya dixwaze pêşeroj ji bo min ronahî ya tarîtî ye dema ku tarîtî be yani tiştekî ku nêzanîn tiştekî ku wê li pêş xuya neke kes xusûrê nenêre namzetê navê wî Kılıçdaroğlu biye ya Mansur Yavaş biye ya Özgür Özel biye ku di hilbijartina dawiyê de behsa traktora dikir em ê bidin cotkara digo îro jî min li xeberekî de rihên divê em werin her malbatekî ku di sînorê yoxsulluk sınırı ku dibêjin ku duê derê da be em ê zêr bidin wan em ê xiramkî zêr bidin em ê çariyekî zêr bidin ya nîvzêrkekî bidin wan wiha hinek weadê ecêb ji milletê re dibêjin ev jî xuya dike ku bi derdê milletê bi derdê raya giştî nizanin haya wan ji tiştekî tune Mamoste Yahya Turan em hinekî namzetê parlamenteriyê xeber bidin ji kîjan aliyê de balkêş bala we li kîjan namzeta hate kişandin yani mesela em bêjin Aliyê AK Partiyê ji sedî şêst namzetê xwe nû kir yê ku vê sê deme ku bûn namzet û ketin meclîsê parlamenter bûn ewana tevî jê derxist namzetê Hüdaparê di lîsteyê AK Partiyê dane namzetê wek partiyeke HDP bi pirayî çepgîrê Tirka xistiye namzet û her wiha partiyê din kîja partî zêdetir bala we kişand partî her kesî cihêla xwe de mesela gotiye vêra CHP evanê dinê ev Deva Partisi Gelecek Partisi vanekê tev dixistin tedî lîsta xwe heta xistin pêşiya ê eslî wanê CHPlî jî em bêjin xistin pêşiya wan jî bi vî hewayî rastî wir di hinekê gelekê CHPlî xeyîdandine ji wan re alternatîv jî heye dibêjin mesela di partiyê jî mabe em ê bidin vê Muherremîn Ce ji ber viya jî me bidin Zafer Partîsî veya dinê veya nijadperestî wek mesela we gotî wî hawayî yani hinek bertek cihêla Kılıçdaroğlu bî yani hatine dayîn bi rastî hundirê wê nade ji ber gê ev partiyê biçûk xistinê nav xwe û bêtir deng dayî wan yani ji vêna hundirê partiya wî na di gelekî yani gelem şeçê bu heta em bêjin wilo gotin di adawî de ku em namzeta tev di hev re li Ankara tedî dankirina wan hebû gerek hebaya ew naskirina weya ne lazim e û em ê li bajara tenê wê bajarî tenê em ê bidin naskirin ew ê bername betal kirin yani belê wê bername betal kirin erê weya betal kirin yani binan kekê partî yani di wir de
يعني تندري وي بارتي gelek برتكنه يعني tabii ki وكم çava bejin evana hediye di hinek jê qismek jê betal dibin yani ew insanana wê fikra xwe yani ya yani derbas dibin ya dev jê berdin ya ji wê re ısrar dikin ji her du qayek fakat yani ew tiştê tundurê mesela CHP di çêbû rastî yani gelek bertek wek mesela ew bir xaste jî wek wek İdris Naim Şahin Sadullah Erkin ev navana pir yani hatin yani peş ve hat kıstin jihel adın dişba ev iyi parti yani ev namzete girin namzet juvarı insana ki tebece ki ya yani başı u cümlet yere o hizmete ki biki yani fikra vina derdi vina hizmete tü namzete ulo lista ve de khuyanaken pirani hinek jê mesela jela fetone hinek jê jî werd bêjin ki يقولوا ادعاءات كرين نامزتي دوي بارتي دي ابا اشكال جكرين يعني مدفع جواكي دي وكيدني هو تنكيغو اف نامزتانا نامزتي ببراهتي فروتن يعني او فكره لهيلا واند تشيب مش هيلا اي بارتي دي هف قيسي بيش يعني هات قسطن نهايه ده ام تشبيجين كيلو مثلا تندري باجاركي دي ولو كسد حبشي مثلا بخوازن نامزتيه كي بشش وكيل بن يا 10 وكيل بن الشاشة ودها بيرتشي نابل دميني تشي دميني كأوي هات كرني نامزت دبا نامزتانا يدر ديوانا خدمت به در ديوانا جهيلا ملتي به بالخاصة بتشتيق بديتي وتشتيق بالكيش مثلا بيجن شخوا جهيلا كده أردوغان يعني بيجبرك هم هلا معنوي ده هم سينرجية كيش بو بده مثلا هندري بارتيا خوشي كأويرو مثلا بدا بار خصنافي جبر چی بالخاصه خصناف يعني هلا بيني معنوي ده يجبوك استفاده بك وهم جي افان انسانا مثلا دردي وان نقي ام بيجن بي حالا بكفن يا فكر كواني درد كواني وكي دهيه دردي وان هو فيدا ملته يعني جهله كده جبر ولوجي يعني علي كده بدا بار مثلا يعني ري دا وجيدا مثلا دا باري هلا دني تجي قالك نامزتي خو جهرتن يعني وقت مثلا وديش سدي شيست داغ هرتن اگ سیدمی وان چه بودن و بیل خاصه جی انسانی که براستی تشتیگ مدیتی بلکی هنگ انسانی که کفاتی یکا مثلا بمنفعتی دفکرن او نا بلکی مثلا وان انسانا ناعجبین جهنك انسان هنه يعني برتكي وان مطلقه ويهبن بلكار بيار بتشتيك فقط ببراني ازور دبينم تشتيك يعني تماشاكري وشوباندي يعني إنساني بهتر معنوياتا ودركتن بيش أفانانا بهتر يعني دان بيش أردوغان يعني أوان إنسانا يعني خصن لستيجي أو إنسان دركة بجيلا مثلا بيركا دجيلا مثلا خورطادي أو إنساني ولو خصن ناف يعني نامزتي خوا وجهيلا مخالفتي تجي بالراستي جهيلا مخالفتي تجي بك يعني دندري بارتيا مثلا أخ بارتي دي جبر تكابل ويهبن فقط جدرفدي ام بيجن يعني لسال نامزتي اخ بارتي تريبا نامزتاننا يعني ولو كيمانيه ولو سيده اشكال ام بيجن لسال نامزتك بفلان نامزت اهوانيه او نامزتي ولو بخوا يعني نديتي يعني وكسيجي بحثات تشتكي وري نكليه يعني دري بارتي دي شبر تكبل بها وطنع جبادن ايري اما يعني او هيلكي اما شيء اللي هلا تنيجي هلا مخالفتي تجي يعني وقت يكي وقت بحثا مثلا بيج سعد الله ارجين بيا وتا ادريس نايم شاهين النافيك يقولوا درجه هبيد مشهور بون ندري اخ بارتي دي شنافي يقولوا مشهور بونه يا بحثا وانا خاطي كرن مبقى ازدي راس نهات بله يعني دي قامو دي رايا گشتي دا كو لسر ناوي وان نقاش هبن وهناك دي باشاروجي دا ناوي وان دركت به سعد الله ارجين جبر چه او قال هم بروي درتين وزير عدالت كريه وزيرتي عدالت كريه دماغ بارتي ده ودوي دميده لهمبر وك امبيجن دعوي ارجنا قوني باليوزي ويچاخي جبر كو وزير عدالت بو وقسما فتوجي ناف دولتي ده خوجي گرتبو اف كسين جهبي كماليستو و جوان دعواكو امبيجن دليوان ايشيا بنهال هم بروي درتين ادريس نايم شاهين جيش خو د بفچونا فتو و حكومتي دا خدابو كيركا فتوي حتى او اندام فتوي كو دهاتن
دارزاندن محکمه کرن شو پیشوان هناك خلطه داوان ساعت هدیه وان دکر وها وان پشتگیریا وان کربو جبر و اف هر دو اندام پر درکتن پیش که سیف الدین ماموستا یحیی توران ازگاو کدن جوا میتینگا اردوغانی دیاربکر جی پرسم جامعه صلاح الدین ایوبی وکر و هناك امبیجن تملا آوید تملی جبو عرض هجزدیان و هناك پیام دانه خاصم بحثا قانون اساسی که سویل کر از ویجی جوا پرسم که سیف الدین هون کرم کن نامزد پارتیا کیجا درکتن پیش و کیجا ملت و زیدتر امبیجن بالا ملت بکشینه کیجا نامزد يعني دسبكت في بيشن إكنها دناف جهبيدا إك نامزتي نشان دانه بكي برحبي وان أول أق بارتي هاتنا أويتن قوتاندن جيد أق بارتي إيدين نديتن إذا دبكها أمهرن عردي خلور راقن كابي باران لورتي ناي بيبكي ما وهاتي قوتن دبي يعني باران كدر ببارا وانا در عردي خد بنوي درا وان كستا واناني يعني جبو منفعتا خوا جبو برجوانديا خوا او يعني ايوان عيار ايوان تنية بيقى رك ملتي ما وانا باش ناس بك يعني جرك ملتي ما وانا سري خدا باش بكلينه وان انسانا قالوا قيمتي وان جم خديون هبو تنبو كل جم خديون تنبو هاتنا بدرا تشي دقر يعني جرك ملتي ما سبب فكره يا دكتور جي وكي يحيى قوته اخ بارتي جسدي شيس نامزتي خو هات جهرتن ويكي انه دنام ملته بريكي قنج بيتر دنام ملته بيجي قرت خوازا وان دخل هولي دخل بيش وبخصوص امبارح خودني منر مامي تركيا بارتيا دوز آزاد هداپar چارح وكيل خو دنام اخ بارتي دان نشاندان ایرو امبارح خودنی اف ماسا ششبه تمام و هیچ بالا خودانه واسه چهار انسانا ولو تخیا اوی وان چهار انسانا کتک مجلسی اوی سری جهبه سری هدفه سری ای پارتی و پربیشید وات خویا کرد چون او ارگومانه کو دسته وان ده حتی نه کو فیگور دانشاندان و پیش ملت دشتغلین امی وها بکن و حتی نه تشتكي جنا كرنا أو بيخويا كرن يعني ملتي ما فين بكن كوفان شار إنسانا كفن مجلسي لويدري أو تشنا بيجن أو قالات تشنا بكن أو ملت دردي ملت لويدرا بيقال كرن اف تشتيهان أو رويه اي فان بارتيك مقاركر أو دخل ميداني أو ملت بيجي حتى نهاوة مخابان دي منر إيصال امی بیشتر جهپه ایساد 100 سال سری ملتایه تشتی کو جهپه دگود و تشتی کو وان دگودن دوری هفن دمکی وان انسانا بهتر نزی حقینه بهتر نزی مافی انسانه مافی انسان و قیدیه بنر رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیثه کی شریف مبارک و هاد بیجه دبی تشتی کو تشخوره دخوازی کو تجبره خیره نخوازی دبی تا ایمان نه آنیه بنر پارتیا دوز آزاد لسر و ev siyasete da jo dibe iyo Türk o Kürt beheve ev devletan damezrandine ev devletan ava kirne iro ev devletan ji Türkiye çi dibêje biraz Kürtler uçuşlarına be vakti ve peyva dibêje CHP xol adet be İyi Parti xol adet be dibe çav dibe tişat bêjî halbuki her insanê ku vicdanî wî heye her insanê ku aqlî wî heye ev peyva Resulullah ve ji qara bike mîheng taşî ايه والله راسنا تشتيك تشخرت خذي كتشمي جباتي تشتكي انسانيه تشتكي قنجي يعني اما بنا تشتكي انساني ك زكريا باشخان تشتي هاند بيجي يعني دبك ترك كرد بهر ارتبطان دمزاندنه ما تشتيك تركيا باش كردارتنيه چما ایرو زمانه پروردهی به ترکی چما کردیشتنیه چما ایرو زمانه ترکی فرمیه چما زمانه کردین فرمیه چما ایرو اما بجن جوالی بگره جو قیمقام بگره جی ایکل وی داره شغلن جمعمول آگیش بگره را ایش وی داره بن یعنی نکو ایش دفورن
اجبه درابه خاطر که کرمانجی دانبم جدرده مد پی بکن من تشتك انساني دبيجن جدسته جهبه ورا اوي هر شي فسفك يعني اوي هناك اشتبه راكن بين ثرمه او ظلمات وسطا بين مكر وسابكن كيف سيف الدين امي برسكي ما خصوصي السرهدا باري هي امي قسمه دي دا سري خبر بدن دسه دقيقه ما نامزد پارتیا دوا گلجک و سعادت کد لیست جهپی ده هاتن نشانداین نزی هفته امبیجن کرسیا جهپی لیست خود داوان پارتیا افتر لهویا ناو جهپی و سناریوی که پشتی هلبجارتنا چارده گلانه کلشتاروğlu بسر نکه و خزانش نکه و تأثیر اوی چه هبه یعنی لورا پر کرسی خوشی داوان پارتیه کج آلیه راست دینه حسباندن ساخ کد بیجن yani ایرو اموی بیجن سعادت پارتی 24 هف نامزده خود جهبه دانشانده 24 جبه 24 که یک درکه و جسادت باشه چون تو لیست دنری گوش لداویه نه مثلا حتى انها جهبه لبين قولي كثير نخسيه تكريه رابيه لبين قولي ويدا نشانتا لأورفاي يك دخسيه پر ده دخسيه سعادة دخسيه آچرا پنجا لديابكر هكذا يعني جيك اوي نامزات واندرنك و سعادة خسنوي درا يعني حوجاية انسان عقلبان لبدرا هشيخ بين سريخ يعني اره جهبه شیء تو پنج شش هفت انسان işte 24 da saadet 18 hafta davay kadar gelecek se havada Demokrat Parti yani evej navana çan hafta kevin yani evej çan hava bedin ve yani havcaya van insana teri Rabbi alamet Kur'an'a kimle ayetek ve hadi beje de ayet Xuda be erzani nefroşun evi asas vatık emdin tarfa ربي عالمي بهواكي وهاجمت بي دبين خواه بأرضاني نفروشن بنر سعادت او قدنك بلند فكر gelecek parti deva parti o kadar yok bilen kirin tali pişti roje vakti ko iş bakada tebinleri de meclisi de her yeki ya ve yeki van hebe ya vitnebi ya da hebe yatlabi binlerin çavak erzan frotun halbuki jibo xatri ko van insana ev yeki da tehun ve dara ملتي مدبن برحلاقي يك ياسسيا ايرو دناف جهبي ده قلواجك مزن هي يعني اي جهبي ده بي ام دخبتن ام دشغلن ام نافي وان دخن ديستيقات بي ام يقبوناكم يعني فرح بنامزتي اي وكيل اي جهبي اي بري الملوان قدري كريه اب ايشا خد بجين يعني اب يقبوناكم تحملناكم اما ايرو ام بلا خدنه de AK Parti de Partiya doza azad çahab namzat temana ve AK Parti biş bir embraya hepin denge xejer durnakin yani berat işe kadar meşinin. باشه امی هر نافبری وقت داخلی وقتی ما براستی نقاشک وهاجی هی اری پارلمانتری البجارتنا پارلمانتری العالیه کی بشتی کو فرض کن سروکماری بدست خست کلشتاروğlu او چاخ و وزارت آجیدنا وان پارتیا دا بلاب که و کیجا وزارت بده کیجا پارتیه ام بیجن وزارت تندرستی سالقه بده ای پارتیا ای یا ام بیجن پروردهی بده ام بیجن geleceki her وها وزارتك الهفدو بين باركرن افجي و بسبب هناك جلمشا هناك نقاش شادنا بين هفدو دا يعني كيجان علي ده دمالي دنهري جلمشتي كي هي بشتي هالبجارتنيجي و اف جلمشا بدومه اف نقاش بدومن تبلهفي بدومه يعني ملت باش فهمناك اف سيستمك تشوا ياجي اداره كتشوا دخوازن پیک بینن اویا پر شخوا فهمناک ملت لبله هبتنه به لسر چونا اردوغان ام بیجن خوا سور دکن سر چونا اردوغان خوا موتیوه دکن افجی ارحالده ملت شیوان لجیه دما هرن چارده گلانه هرن پشتوه ام بیجن پرده و
او لیسته بدن کلیکا پیش خو و وان تشتا بفکرن و الگوراوی قناعتا خو بدن نشاندان لگور من و وهات شی به ماموسته یحیی توران لدیاربکر سروکومار اردوغان پیامک دا دیسا بحثا قانون اساسی نوکر گو دوی ام قانون که اساسی یا سیویل آماده بکن چه بکن جبوه اراده کی خسته راسته یعنی اف وعده کی جبو هلبجارتنی تی حسباندن یا و اراده کی د پارلمنتوی ده سروی مجاری چه ببه یا لورا تبی پارتیا تشکی جانی بپرسی و قانون اساسی و آنایسای رخنه دکن و بحثا قانون که اساسی نو تکرن و اف بیانات اردوغان به چه معنی الگروه؟ كيفاتي مع قانون بحث كرنا وينا وجبو وينا وعد كرين بجبري ديفي تي بحث كرن حتى القلق برنامج جي بحثا في ناكرية فقط امشاو بيجن جبو مع قانون كنو تشيب في gerek lazım ki iradeki rasta و ببرهف بيجن شاوا سيستو حفت وكيل لازم عم بيجن المجلس يدربو قبول به نحو جي رفراندومي به جي آلية دني جي آجي سيسي دو سي وكيل مثلا لازم هم جي gerek irada ki دهندري مجلس يدي اب وكيل هر المجلسي قدلي وينا وانا جي تيد هبه قانون كيلو تشي بك او ما قانون بحث تكن مثلا بيجن قسمي يعني بيجن يعني قسما جزئيا بيجن عجبا وينا ام بحث تكن ياجي تمامي قانوني ما قانوني تبدي ام بي بهرتن ابناكي لهش انسان هذا tabii ki yani rasta berseva وينا تني فقط بيجي كي مثلا جبري دجي يعني سركومار اردوغان بحثا وينا كريه فقط هم يعني آلیکاریا وینا نهاتی کرن يعني مثلا در اتفاق ده بلکی جی هم جی هم بیشن وان پارتیه مخالفتی وانا جی شو نخستنه حتی وانا جی بو خرا کرنی يعني نیت قوانی بلاغ بقنجی تجاری چه نبویه لهلا ملت فایده ملت چه نبویه دبیجین کی دبی لگور دلی خو و چها امنه اقتدار بن چما امی مثلا قانوني ما قانوني امي بكارن يعني لورا شت تشتكي بقنجيجي براستيجي بوم فيدا ملتيجي وتشي ببي اف بارتيه مخالفتي بير خاصه اي وقت جهبي دبي تشكي منجر براستك اقتدار براستي اميج بي تشتير بفيجن خوار يعني بنيتك ولو مخالفتك ولو لسر خراكرنيك افابويه وينار تشاو بير بازاري بكي وتشاو مثلا ما قانونا بيتشي بكده بريده ما قانوني كلك الراديقال ام بيجن كي تشاوا يعني تمامي او 4 ماده بيشي بلكي لسر مثلا ولات اموالاتيه يعني لسر فينا قالك مثلا فكر ورمان يعني تصلاغي ما قانوني جي هاتني اماده كرين فقط ابناكي نكتنا حياتي جبركي اراده سياسي نهاتي بيشتوينا فيها وتا اراده سياسي فكرا تشيبويه فقط ابناء هندوري مجلسي دي تف بهافره يعني قالك مثلا بارتي دني اليكاري نداني كيفاتي يعني راستي او شغال تشكي امبيجن تمامي يعني فيدا ملت تبيه يعني هناك قانون للسر اتفاق داهي هاتبو كرن اوانا داهي هلا جهبي قبول لك الكفان فاناجي بينغو هارتن يعني فانا لسر يعني قاشو اتفاقات وكرن وياجي قبول نكن وشغاوي ابنا قبول نكن دبيتشي دبي افياك ام بيج مثلا سو كومار دبيجي قال دكي بقالك دربات مين وقت هيفيه كده يعني هدفك دبيشتي قالوا مثلا بيشن اقتدار امريكا تيرت كي انا كي ياجي بيع وطن بيجن هندري في بين سالي ولد وي بفي يانبي يعني çünkü bir çağa dipiştu ina bingehe kuinat ne alikari jer tavahi تنبي او شغله دمينه او دمينه هيفيك
بله ام در باسی پرسکه دم ببین پشتی که پشتگیری یا جبو اردوغان آشکره کرد هدا پارش اوروپی دا هر روش دروژه ویدایه هر روش خبر لسریتین آماده کرن نخواستم جعالی چاپمنیا جهپی و هفکارین وی یا جی هناك چاپمنیه کو به زمانه کی نجات پرست استعمال دکن داوی منصور یواش دو بیانات کی دا دیسا گو هدا پار سربخواتی özellik دخوازه yani دخوازه ولات شهدو پرچه بکه yani ev zaman و ev هاتنا هدا پارید روژوی ون چوا دخواینن که سیفتین که فاتی تشتک مفهوم کریه وک خود جلدی به ساقان رمالی و پیک خوش گوته تشتک مفهوم کریه وانا خواندنا وانتن نیه ندان بخوینن هر عاده وانا مکتبه ایکو خوش نخواندنه واتی فهمی يعني اردوغان را دبین دیپلوما خویا زانینگه نشان بدن دوی ام جوان دیپلوما یا مکتبه سرکه ایلکو خلی بپرسن اره و هاته خویا کردن يعني هر انسان کی که خوانداوی هبه وقتی که بیانات هدا پاری دخینه تشتکی واتی در بسنا و بچاوی خو ببینه يعني جبو ويا كمرة فين بك حوجنا كمرة بر مكتبة كي بر مزن بخينه يعني إنسان كي أما بيجي أقريا زاربه العسكري خاندني بعلمه كل بيت سيكي بعلمه نخمه بس أقما يضاوي هبه وقتك أف بيانات هدا باري بخينن وبيجي وقت شكي واتتني ويا ببختي ويا يعني حقيقة وقت بدا عوده بقوت مقو فانا وقت سهيبازي إفير أون دخبته بفرا بدك ودولابا إنسان دخابينا يعني معلوم قالوس هي ويا وزيري أدولف هتلر ويا وی پیویج آدولف هتلر دبی وقتی که وجملت چکی گوته دبی دروی مزن بکن و دروی خود دوباره بیشن جبو خاطر ملت بوا باور بکه دبی که هن دروا پر بیشن جی که شون ده اوی ملت ایدی وان دروا لی نپرسه کی گوتی اصلی و هیه تنهیه بنگاه هاوی هیه تنهیه يعني دبي كتر دروي تشوف بيجي دبي وي أو بي يعني وي حكي خبركم حقيقة عم دنيرن أو قانون إقالوس نها وان إنسانيك بيك تنجي يعني جرك أم إنسان خدي بخت أم إنسان خدي عقل أم إنسان خدي وجدان جرك أم للسر وان إنسان لهمبر وان إنسان هشيار بن يعني مثلا partija doza azat dönerin dışına da beje işte bu beje hakikaten lugor insana hatiye çekirin yani Kurmanj be Türk be Arap Laz be Çerkez be ki be dur da xwe dibine haqqi xwe dur da dibine mafi xwe dur da dibine de îro em kime hatiye ber xwe em mafi xwe de CHP de nabînin em mafi xwe de İYİ Parti de nabînin ام دوله خو نابینن آیا که کرمانش کجبو منفعته که کتب ناف ای پارتی یا کتب ناف جهپه ایش مبوانتنده دبیان استثناء قاعده بسما اما که ام دنرین یک انسان کی انسان به وقتی که از کردم به از لازم به از چرکزم به از عربم جیوی دی جهپه ده تنیه جیوی ده ای پارتی تنیه بنره 1924 وزیر CHP محمود اسد بozkurt ve pevd beje. بله. دبل Türkiye Türk tenehne. Ji Türka pev şi hebe debe haqiwan evek gulantiş Türk Arap. غلامی ترکابن benere CHP zihniyeta ve ki roja damazhati damazrandın hatta naha fikra ebe. Bırak kes xana xapine. Yani iro xodineke Rabbi alemi ve roja nişani ve ne de تخونا جبنا نشان وانا إن شاء الله كبي سري شاوك من هابر قلت كمال قريشتالو الشقة خسر يقى يعني قو أثر كوكا خمة أو دي طبعا إنسان وارن وچارشف تربية كما درخن
اوی شبکت خنسری ما اف جلی و برگی کو المخاط کن اوی تاج ما دخن ای اوروپا ما بکن دو پانتولون ما ذكرن إلو بكي قبل ما بكن بكي تشدن ما بكن çünkü وقتی وانا تنایه تشتكي كنا إنساني تشه بول ما بكن بنره باش وقتی که دبی شبکه انقلابی وقتی که انقلاب چه بیه دبی جمعیه کی شبکه و بی خوشه چی ایتالیا آنیه و روزه کتی İzmir limanı. Bana خوب دنی شبکه دکه İzmir limanı روزه دنی انقلاب شده به هزار انسان تلقين كي بيش فرقنا وانت كشون يعني جهة نجب منفعة في ملتي ما تشنا أوادك إي بارتي هكذا إي درجة هكذا حوجة ملتي ما واتشتا لهم بري شابه هم باشه بينسان مثلا تسكي كتاتي بيجم كتير بارتي كرمكن معلوم وقوت ما قانون يعني أناياسا بشكل أردوغان قلاوي كر إيرو أم الجهة ندرن أم إي بارتي ندرن أم الهدف ندرن وان بارتيا تو علاقة وانو جهرتنا أناياسا تنية تو إشيان بيتنية تك دردك كمان هاي دبي برا أردوغان هذا برا دنيا خراب يعني شد برا أردوغان هذا يعني أف ما قانون بزوريات يسرمه بديبشكات يسرمه پر انسان مجبوریت کشتن اویا ظلم مدک تعدیل مدک تو تشتکی وان بویت تنیه ام هیویدارن اوی سیاست کی لسر ملت اوی درکه ام ما قانون بگوهرتن يعني ان شاء çünkü الله hakikaten teyze zulme ki mezent de yani inşallah em hevidarın ve partiya doza azat peştevani ve çi ham bike em hevidarın دو ناب دو بو سەرۆکۆمار ئەردۆغان دیاربەکر بوو دو بوو جامیە سەلحەدین ئەیوبی سەر ئەکرانە خویا دکە حقەتێژی جامیەکە پڕ هێژا پڕ مەزن یەک جار 25,000 ئینسان دکارن لەوێ دەرلمێژ بکن نە مزگەفتێکی جامیەکی تەنێژی وەک کولیەکی هاتیە ئاواکردن ام وی جی بیجن ایکو خدمت آوان دوی جامی دا درباس بیه یه مادی معنوی خدا خیروان مزم که خدا جوان راضی به جبو دیاربکر جبو جیه کی وک دیاربکر کو باجار صحابات ناس کرن به مزگفتا مزن مزگفت خوی دیروکی جامی خوی دیروکی تی ناس کرن جامیه که وها مزن و بهيبات وكلية هاتي آواكرن تيدا هناك امبيجن وك كتبخانة وك جيرونشتني جبو جوانا جبو بيريكا هناك جيدن آواهيك مزنة أفياجي جبو دياربكر أسريكي برهمكي پرواش بو پرخوش بو خدا خيروان مزم كي ايكو في جامعي في مزگفتي آواكرن كيكي يحيى توران ام دنهيرن اري كي سيفدين جهيلا كو هناك شابمانيج عاليه جهبي و دفدريجيت كن هدا باري ما في رنگي لير هند ام جهيلا كدن ليبنيرن پارتیه که نو تی حسباندن 10-12 سال عمری وی هیه د سیاست ده جارا اول اوقاس دنگی وی درته بناو و دنگی خو بملت ده سحکرن پر انسانی مدیا جواکی ده دید پر انسانی که هی نو امبیجن بلکی هدا پاری ناس کربن جهیلا بحراره جهیلا بحراسفی جه آنادولیه جه هر دری برنامه وید خوینن و حیرت دمینن یعنی پارتیه که وها نو و سیاسته که وها خورد سیاسته که وها گران سیاسته که وها کو دوی هر کسی دایه اف سیاسته که وها کتی آجوتن سبیرود مجلس دوی به تمثیل کرن انشالله چار اندام هدا پاره سروک گشتی هدا پاره زکریا Yapıcıoğlu o Serkan Ramanlı Şehzade Demir و فاروق دینچ کو تکونه مجلسی و د مجلسی د تاثیرک چوا درکوه هولی لورا اف برنامه خو اف سیاست خو اف بیجه خو و د مجلسی د دوی کرسی د جی بینن زمان و چه تاثیر هبه و چاخه افاتی راستی جهل هدا قاره و امکاریم بیا ببیجین کی
که اگر مسئله که ناسکرین به یا خود پارتی که پروگرام وینا طرف ملتی بور ناسکرین ور فهم کرن به جوخه به دست انسان چپگیر و دست انسان مخالف هدا پاک یا ارمانجا خود یعنی به تریلیونا که پرجی مصرف کربانایا نکاریبون في رقلام هان وفي بحث وقالة هان جي تمامي يعني ملتي رب قوتانايا لورا هم إنساني دلخواست هم إنساني ندلخواست دي تلفزيوني خود بحث كرن في هواي يعني كم تشاوا بيجن يقولوا هنك دلخوازي مرو بن هاو تاني بحثا مرا بكن دلخوازي مرا تاني أو نا تاني مرو بحثن مري دورد بيجي ألمانجاكي فقط جهلا دنيا دي يعني أبي إنساني ندلخواز واجي بحثا واجي بحث كي في هواي إيه مرا حسناك جي هدا بار واناجي هات دان ناس كرين يعني واني مخالف شي هدا باري ناس كرين يعني تمامي تبوك أم تشوا بيجن تلفزيوني تركي بجاركي في هندوري دمكي هندك دي هدا بار بتمامي تركي دان ناس كرين يعني çünkü تليد نرى مثلا بارتي إلو تريليونا برادر جين ددن تلفزيوناش بو قوان بدن ناس كرين فقط هدا بار بحق بمصرفك يجي بكي ودا تعالى وري جوارك القسمت دا ناس كرين يعني جهلا ناس كرين يدي هدا بار يا ارمانجكي خو وجهلا دني دجي مثلا ام بيجن چوا سروكي هدا باري زكريا يابجو لقود كي ام حسابي صنداليا مثلا قلتها ام ناكل يجي افوت ادني يجي وبي شرط ومرت مثلا ام الكاريه دن اردوغان يعني تشرط نابت نبر ام بي الكاريه وينافكن بجارتنا 2018 جي ما الكاريش خدا بويه مي بيناجي ام جوي بي هيش جي قنشتر ام نابينن ام الكاريه بدني من بفي هوايجي انساني مثلا دلداي اردوغان جي ايجي لهيرا ملتي فيدا ملت بفكري وانا جي قلت كي كام بيجن هدابار تو حسابيناك والكاريه دد مثلا حكومتي اقتداري دي خدمتي ويناني قنجت باشيه وينادت كالكاريه بدي بنرن افانا كي مثلا ماساش بي افسري صاله كي سيدتي دوراوي ما سيدرنو تين وبازار بهبردكن وتشناددن وتشنادستين حتى نبر رشوتا سياسي به او ناكي تو الكاريه نادن دمك در ديوان نا ملتي در ديوان سياسي اقبالا وانه پیش روزی دویش خورد چه دستگینن حسابی وینا سری حسابی مثلا آلیکاریتن فقط بدا پاد تو شرط نابید بر حکومتیش بر ویناجی زی طرف ملتی وی افجی هات عجبانده يعني قلت تو بازارا ناكن والكاريتن كيف ملتي فيها وجوار هات جهل ادني جي كميش ام بيجن مثلا بيشار روجي دني خداي تعالى زني بدي بك قسمات ومثلا كي ابان انسانانا المجلس تجي ورن مثلا تمثيل كرين اوی چاوا ببین البته کی اف تشتی قنجو باش الهيلا ملتي فيدا ملتر وجد مثلا دغوتن اوی مجلس شوار غوتن وچاد مجلس ور غوتن تمامي انسان مثلا بحسن وكيفاتي ابناكي مثلا ابيك فكره وان ندر ديوان نا منفعتها ملتي او ناجي ومجبور بمينن اوج منفعتها ملتي بفكره مجبور تبي قلت عندك انت بيجيكي وچغا مرا خدمتك بك ما لازم هاو تاني تبقى اقتدار به قدرت تقنجيد وخيريد هبه في خير اخو بيجي نبدا استيت بلكي بدستي هنا كده او قنجيا وركرن ويش غاقي قنجي هات كرن ولو نبدا استيت بيجي بات جها مقصدا نيتاتا منفعتها ملت به اما منفعتها اخواني الشخصيه البيشخينه او ويش غش بازارك الدنيا هي ويش غي يخش تشتي راس ترجي نابين باشي بله يعني فيها وما كيفاتي جاري جبر فينا هدا بارج يعني وشغال مجلس كذا اف تشتي بي مجلسي هاد قوتن او دروجبا مجلسي جي كذا او المجلسي جي بي بحث كرين وبي قال كرين وشواب به مثلا ناوي تمامي دروجبا تركي كذا والبته كي دوینا دجی پیشکتن چه ببین که کیفات باشه یعنی پارتیه کو پیشگیری دیدن اردوغان نه هدا پارتنیه لی او پارتی ناین خبردان پارتیا yeniden refah partiya em bêjin büyük birlik vana pir nayên xeberdan zêdetir huda partiye xeberdan ev jî heye
بلگه ویزیون کش طرف اردوان و هات آشکره کرن پیش روژه ده و کیجان ام بیجن وعدا جبو ملت پیش بخه سه وعد پر بالکش بون سالای هدا پاروان وعدا وان ام بیجن هجای کو جبو ملت چارەسەریە هەنێک پرسکرێکانەتینە زمان یەکشێ زەواجە جوانە برا پێش زەواجە بێڤەکردن ji alî madî bête destekkirin di wê belgê de ev hebû yekşê pîrekê ku 25 sal zewcandî mane û pîrekê malê ne naxebitin derva li aîla xwe dinêrin zarokê xwe dinêrin karekî hêja dikin bira ew heqê texewûtê bidin wana û yek jê jî mesela mülaqatê bira ev jî bête rakirin ev her sê mijar jî ev her sê mesele jî di vîzyon belgesî ku dibêjin di wê belgeyê de ji alî Erdogan ve hate em bêjin aşkerekirin hate ziman ev jî wiha xuya dike ku siyaseta Hüdapar ji bo milletê ji bo gel ya rast ku tê ajotin di pêş de meclisê de jî wê vî away derdê milletê çareser bike kekî Seyfeddîn wek deqekî dido em dora gotinê bidin we jî ser vê mijarê gotinê xwe dawî bixe dînin wextê me nema. Kekê Fatih ku ji destê CHP û êkildo wan were ji bo xatir ku di nav mileta zewac nebîne çi hevê bikin. Yani bê bira millet derçe berdin li gor kêfa xwe jiyanekî başûn bira zewac emirê pir kim be yanî ew xebetekî wiha dikin Partiya Doza Azad jî ji bo xatir ku zewac emirê wê dirêj ve teşvîq dike. Dibe ki 25 sal ku biz zewac bibîne em ê wê pêyekir teqewût bikin. Ev ya teşvîq bezine ya didoya dibe xortê ku dixwazin bizewicin û îmkanê xwe tawan tune be wek ê ku dixwînin wek ê ku nû îşa xwe ava dikin min ev ya bi xêra Hüdaparê ket beyana AK Partiyê em ê 105 wereqe bidirmanî sana wê 2 sala tişkî nedin 2 sal şûn de ew ê heya 4 sala bê faiz bê nema ew ê vêya bidin. Bê faîztî jî tiştekî pir hêja ye yanî kîja devê kîja bankayê devê kîja krediyê ve dikî faiz ev ya ji xwe milletê Müslüman milletê bawermend nêzî van krediya nave ji xwe lê ku bê faiz be ev çareseriyê ji bo milletê. Yani ji bo xatirê ku însan werser eslê xwe Partiya Doza Azad çi heye wê dike. Yani mesela zewacê hêsan dike, reha dike, kolay dike û emirê zewacê jî dirêj dike. Ev ya tenê bes însanekî xwedî namus be jêr şîretek xweş e. Hewce çi di nake. Baş e bira ev be gotina meydawî kekî Seyfeddîn Gündüz lêkolîner mala we ava xwedê xêra mezin bike hukuknas û avukat Yahya Turan mala we jî ava xwedê xêra mezin bike inşallah. Temaşevanên êje em hatin dawiya bernama xwe heftiyat pêş ta rojek wekîro roja îdê îda Remezanî ya didiya ji vê gav de em îda temamê temaşevanên xwe temamê Müslümana pîroz dikin xweda bi xêr bigerîne înşallah piştî Remezanê piştî îda Remezanê bernama me wê bidome ber hilbijartina çardê gulanê hê wê zêdetir siyaset germ be em ê jî bi mijarê germ careke din pêşberî we bin emanetî xweda bin.